I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas imamo jedan kratak tutorial o tome kako da spojite dva klipa. Znači pokazat ću vam kako da spojite dva klipa. Znači da bi spojili dva klipa potreban je ovaj ovdje program, a to je FreeMake Video Converter. Znači ja ću vam ostavim link sajta sa koga sam skinuo ovaj program da bi mogli vi da instalirate i znači da počnemo. Znači pokazat ću vam kako da spojite dva klipa. Evo samo da uđemo. I evo znači to je ovaj program i krećemo. Znači ovdje vam piše video, kliknete tu i onda vam se ovo otvori. I onda izaberete dva klipa koje hoćete da spojite. Evo na primjer ja ću da spojim ovaj klip. Idemo taj. I idemo još jedan. To je ovaj. Jel vidite? I onda vam otvori ova dva. Kada vam to otvori, uključite ovdje, znači piše join files, piše off. Uključite na na on. I sada ovdje vam piše ovo, znači vidite. Znači to vam je klip. Ja sada neću da ga puštam, tako da ću da ga isključim. Znači vidite, to su dva fajla. Znači zajedno traju 14 minuta i 10 sekundi. I sada, znači, ja ne znam šta mi sad sam zaboravio. Idete, znači ovdje da bi, kako hoćete da spojite. Ja ću naravno na, samo trenutak, tu MP4. Znači klikate tu i idete, znači ovdje možete da izaberete da budu u velikoj, kako se to zove, da ima veliku rezoluciju klip, znači vidite 1080x720, vidite kako hoćete. Znači ja neću ovdje ništa da menjam, vidite to i convert. Znači ovdje, ovo će kratko da traje, vidite. Znači ovdje piše converting 1%, ovo će da traje nekih, evo, možda, ne znam tačno koliko će da traje, otprilike nekih 5 minuta, ne znam tačno, ali dobro. I znači, i ovdje vam se konvertuje i vidite. Znači ja ću vam stavim dole u opisu, u deskripciji link sa sajta, link sajta sa kojeg sam skinuo ovaj program. Tako da vidite, ja sada neću da ovo da spajam, znači vidjeli ste kako da spojite klip. Tako da ja mislim da sam vam pomogao. I da, mogu da vam pokažem kako da instalirate. Znači idete na Google, idete Google i kucate FreeMake Video, evo Converter. I sada idete na drugu organizaciju, znači ne na prvo nego na drugo i ovdje vam otvori. Znači ovdje imate još drugih programa, znači idete ovdje, to vam je ovo, idete ovdje download i dalje idete next, finish i to je to. Ja mislim da sam pomogao, ako jesam ostavite like, share i subscribe i do sljedećeg videa veliki pozdrav, ćao!